Dobar dan, danas ću vam predstaviti najnoviji model snimača razgovora, odnosno prisluškivača, snimač razgovora Extreme. Ono što želim prvo da naglasim jesu njegove fenomenalne karakteristike. Pre svega dužina snimanja koja je 7 do 10 dana konstantnog snimanja, a može biti i dosta duža, čak i do 2 nedelje, ali to pre svega zavisi od moda snimanja i kvalitetu punjača sa kojima se puni uređaj. Uređaj posjeduje 2 moda rada, kontinualno snimanje, odnosno snimanje bez prekida, od početka kad ga uključite dok ne istroši bateriju, a posjeduje i izuzetno kvalitetan mod snimanja aktivacije na zvuk, koji izuzetno štedi vreme preslušavanja jer se aktivira samo kada se nešto dešava u prostoriji. Taj mod snimanja sa aktivacijom na zvuk štedi bateriju i povećava autonomiju rada. Dakle, pored velike autonomije rada, odlikuje ga i odličan kvalitet zvuka. Definitivno jedan od najboljih uređaja za snimanje. Snimak je visokog kvaliteta, prijemna moć mikrofona je i do 8 metara u poluprečniku od mesta gde ste postavili uređaj. Ono što je bitno za sve korisnike jeste njegova jednostavnost upotrebe. Krajnje je jednostavan za upotrebu. Sve se radi putem jedne ove male poluge. Uređaj počinje da snima za par sekundi. Dakle, sada smo uključili uređaj za snimanje. Kada se završi snimanje, kad uzmete uređaj da preslušate, prosto radite polugu u ovaj položaj. Ono što nemaju drugi snimači razgovora, kao ni veći broj prisluškivača, jeste magnet koji se nalazi sa ove strane. On vam omogućava da ga prosto zalepite za neku metalnu površinu, recimo ispod autosedišta, ispod stola i sl. Na taj način diskretno ozvučavate prostoriju automobila ili bilo kog prostornog prostora. Evo vidite magnet kako radi. Što se tiče dimenzije uređaja, sam uređaj je nešto veći od klasičnih USB snimača, ali dosta manje u poređenju sa digitalnim snimačima razgovora. Evo, uporedit ćemo sada ovaj uređaj sa kovanicama od 5 dinara, da biste stekli uvid u veličinu, i sa USB snimačom razgovora. Vidite da dimenzija i dalje nije velika, da je vrlo mala dimenzija i da se i dalje može lako sakriti u prostoriji. Znači, zaključak za ovaj snimač razgovora Extreme jeste da ovo je jedan od najboljih uređaja za snimanje zvuka sa najvećom autonomijom rada, izuzetno kvalitetom zvuka i svakako bismo ga preporučili kao prvi izbor kod izbora snimača razgovora. Vaš Spy Agent. Hvala, prijetno!